deyrnas ein Dduw a'i gyfiawnder ef. A'r pethau hyn, ychwaneg a roddir i chwi, haleluia, amen. Ond yr peth cyntaf yna, cyfiawnder Duw, a'r hwn sydd yn dod i ganlyn a pherthyn i'w deyrnas ef ei hun. I'm sure this hymn is familiar to Jennifer in English and in whatever other languages also. Ceisiwch yn gyntaf. Os fysech chi o'r garedig a dod i ddarllen ar y cyferni. Ac yna ni gyd gyflwyno Jenipher yn ysgol. Bore da. Mae Huw wedi gofyn i fi, na i jyst wneud siŵr bod fi'n cael yn lle. I'll be reading, Jenipher, from the prophet of Amos, or Amos. Amos in Uganda and Wales, Amos somewhere else. Chapter 5 and verses 22 onwards, and then I will be reading from the Gospel according to John from chapter 2 verse 13 to 22, the cleansing of the temple. Felly dwch i ni wrando ar air Duw o Amos pennod 5 i gychwyn. I chwi aberthu i mi boeth o ffrymau a bwyd o ffrymau, ni allaf ei derbyn, ac ni edrychaf ar eich hedd o ffrymau a'ch pasgedigion. Ewch a sŵn eich caneuon o ddiwrthif, ni wrandawaf ar gainc eich telynau, ond llifed barn fel dyfroedd a chyfiawnder fel afon gref. A deithach ag aberthau o cyffrymau mi yn yr anialwch am 20 mlynedd di Israel. Fe glidwch ymaith eich diwiau, awneithoch awneithodd i chwi, eich diw, sacyth, ac Ioan eich seren ddiw. Oherwydd caeth glidaf chwi y tu hwnt i Damascus, medda'r arglwydd, diw'r lluoedd yw ei enw. Ac yna Ioan, yr ail bennod, Glanhau y Deml. Roedd Pasg yr Iddewon yn ymyl, ac aeth Iesu i fyny Jerusalem, a chafodd yn y dymel y rhai oedd yn gwerthu ychen a defaid a cholomenod, a'r cyfnewidwyr arian wrth ei byrddau. Gwnaeth chwip o gordeni
a gyrrodd hwy allan o'r deml, y defaid archen hefyd. Taflodd arian man y cyfnewidwyr ar chwal a bwrw ei byrddau wyneb yn wired. Ac meddai wrth yr rhai oedd yn gwerthu colomenod. Ewch ar rhain oddi yma. Peidiwch â gwneud tŷ fy nhad i yn dŷ masnach. Cofiodd ei ddisgyblion eiriau'r ysgrythyr. Bydde sel dros dy dŷ di yn fysu. Yna heriodd yr Iddewon ef a gofyn, pa arwydd sydd gen i ti'w ddangos i ni? Yn awdurdod dros wneud y pethau hyn? A tebodd Iesu hwy, dinistriwch y deml hon, ac mewn tridia fe'i codaf hi. Dywedodd yr Iddewon, 6 blynedd a 20 y bu'r deml hon yn cael ei hadeiladu. Ac a wyt ti'n mynd i'w chodi mewn tridia? Ond sôn yr oedd ef am deml ei gorff. Felly, wedi iddo gael ei gyfodi oddi wrth y meirw, cofiodd ei ddisgyblion iddo ddweud hyn, a chredasant yr ysgrythyr ar gair yr oedd Iesu wedi ei lefaru. Mae'n gofyn am fendith Duw ar ei air i ni heddiw yma. Wel, meddiwch i fi bod fi yn mynd i droi'r Saesneg, ond fysa fo'n angwrtais peidio gwneud hynny. Jenipher, we want to extend a very warm welcome to you here, to Wyddgrug, Mold, to this town, which is actually a fair trade town here in Wales, and especially to this congregation, Bethesda Chapel here in Mold. And also we are a fair trade church, and it gives me a great honour to welcome you all the way from Uganda. We are very aware that you are on your way to Glasgow to COP26, and we wish you all God's blessing as you travel up to Glasgow later on this afternoon. And we are so grateful that actually Mold is on the way between Holyhead and Glasgow, and that you could actually stop with us for a while. I hope you will feel the warm welcome here, and I am going to shortly ask you to come up to share a little bit with us, because I was extremely excited to hear that Jenipher, a coffee farmer from Uganda, was on her way to COP26, and that she was also going to come here to Mold to share a little bit about your work in Uganda, and also your expectations of what COP26 will actually do following the deliberations for the last week and the coming week. So we are very, very excited. We ask you to challenge us, and we ask you to excite us as well, and maybe to emphasize how important it is for each and every one of us to take our own responsibility and to act justly in all that we do. So Jenipher, please come up. I don't know if I'll put the microphone on you here. I will be recording you so we can share your talk. But a very, very warm welcome. Croeso cynhesu i ti Jenipher yma i gapel Bethesda. Yes, thank you. I'm happy to be with you in this church at this time. It's a pleasure to meet you, because I didn't know that I'll ever meet such Christians in a church at this time. I'm Jenipher, a fair trade coffee farmer from Uganda on the slopes of Mount Elgon. It's in the eastern side of Uganda. I grow Arabic coffee, which is washed and processed. I'm here in Wales because the Welsh government is one of the bodies buying our fair trade coffee, and we are happy with them. Also, the Welsh government
our partnering with in tree growing. We are in tree growing because we are experiencing climate change, which is affecting most of the farmers on the mountains. These trees help us in shading our crops. Some of them are animal feed for our animals, and some are shades for ourselves. If we plant trees in our coffee trees, and when there is much sunshine, they protect our coffee beans from being affected by much sunshine. You know, if they are affected, they become into the to a product called the defects, which makes the farmer to have a loss during the season. And we also protect our coffee trees from hailstones. The same, if hailstones hit our crops, they develop into defect. They also make a loss to farmers. Also, if our lives be in much sunshine, as we didn't expect, because sometimes we expect long drought, which also affects the health of farmers. And when they are in the garden doing their work, if there is much sunshine, they have to sit under a tree and rest, then they resume with their work. Also, these trees help farmers to hold the fertility of the soil, because sometimes we experience much rain, and soil erosion is caused. Then through those trees, the roots holding trees, they also have to hold our soils. They don't flow away from the coffee trees. They also hold in the soil fertility, because the leaves, when they fall on the soil, they form into the compost manure to make our soils fertile. And as I've already told you about climate change, we are experiencing it at a very high percentage, very high rate, whereby like 20 years ago, we are experiencing climate change, which was not there before. And it is really affecting our crops, it's affecting our lives, it's affecting our animals. Most of the people's lives are going because of landslide. I think you hear about the landslide, it's ever there. And if we don't raise voices, if we don't combine efforts, if we don't create awareness to others, where shall we be in the year 2030? So it's time to raise efforts, to combine and see that we mitigate the measures of climate change. It's really affecting farmers on the mountains. And my message to you as my brothers and sisters, let's combine efforts. Let governments come together. They set policies together with the farmers. We implement the policies so that we can overcome this element of climate change. Let's come together to change our planet. Thank you. Whoever has a question, you are free to ask. Okay. 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 Tell us, Jennifer, thank you. Yes. You. How important is fair trade, that we do actually support fair trade? How many people, what difference does it make to your community? Okay, my cooperative has 3,000 farmers. And those 3,000 farmers, we have primary societies, 11 of them, which makes up 3,000 farmers. And since we are in fair trade market, if we sell our coffee to a fair trade buyer, they give us premiums to support our communities. We
get the highest or the fair price of coffee. And on top of that, we are given premiums to develop the communities. If we are going to get the premiums, we have to hold our annual journal meetings with farmers. And we set priorities of which projects are to be worked on as far as the premiums are concerned. We have 25% from the premiums, which works on quality production. We buy trays, we buy secateurs to make our coffee gardens clean for the good of the quality coffee. We also have some projects like making houses for those people who are needed. In my community, we have already made 3 houses because this project, this organization is now 3 years old. And we made those houses for the needed people. Sometimes we also cater for trainings and creating awareness on climate change to teach people about how to go on by climate change. Anybody on the Zoom? It's also, Jennifer, thank you for sharing. It's so important. There's justice in this and in what you do. And I know that you also are a member in the local Catholic Church. Yes. And what does that mean to you? In what you know, you have your work every day, and you work with people, and you want to see fairness for them. Yes. How does your faith? Is it all right for me to ask you how does your faith sustain you? Yes. Yeah. As he has said, I'm a Catholic Christian. I know that my faith helps me because I feel sorry for the needy. I speak for the voiceless. I clothe that one who doesn't have. And it's good that I also grew up in the church. My parents were Christians. So I and my sisters and brothers grew up in the church. And I know what the church says. I have to act by what God says. Can I ask a very basic question? Yes. Where can we buy your coffee? And what's the name of your coffee? What do we look for on the packets? Yeah, my coffee is, if you go to shops and supermarkets in Hollywood, Cardiff, and any other town in Wales, it's called Jenipher's coffee. You get a packet, you find a packet with Jenipher's face, smiling face. And if you happen not to go to a shop, you have to order it online. You Google www.jeniferscoffee.wales, then you will find where you can get that coffee. It's really very nice coffee. If you take it, it's very good. Yeah. It's like the farmer who grows it. Yes. Yeah. We're very, very grateful to you Thank for sharing you. with us. Thank you. Yeah. And it would be good, yeah. And I'll ask you to return there for us to pray for you and pray for all that is going on. Perhaps you can sit down by Anna Jane there. Dewch i ni ddiolch, dewch i ni weddio. We'll pray and we'll conclude our prayers with the Lord's Prayer gyda gweddi'r arglwydd wedyn hefyd. Dduw ein Tad, God our Father, we ask that your justice might roll like a mighty river. Dyn ni yn diolch i ti arglwydd trwy dy bobl, trwy'r arglwydd Iesu Grist, fod ti'n rhannu dy gyfiawnder gyda ni. A bod y cyfiawnder yna megis diliw yn ymdywallt yma ynghyd. Cyfiawnder pur a heddwch yn dod ac yn cusanu
euog fyd, fod ti wedi'n cyffwrdd ni, wedi'n codi ni. Isio i ni lwyddo, isio ni gael yn bendithio yn dy gwmni di Arglwydd. A dyn ni'n gofyn i ti bendithio rhai sydd yn ymdrechu rwan yn wyneb pob math o anawsterau. Newid hinsawdd sydd yn digwydd o'i cwmpas nhw a'r amgylchiadau mor galed Arglwydd. Dyn ni'n diolch i ti am y rhai sydd eto yn gallu gweithio gyda'i dwylo, cynnig gwen a gwneud y gorau o'i hamgylchiadau. Ac o'r hyn oll yr wyt ti wedi rhoi iddyn nhw yn dy ddeiar dda dyn dy hun. Lord, we thank you for all that we have heard Jenipher share about her work and how the changing climate is affecting the coffee trees and the farmers there in Uganda. And we thank you for this good earth where trees can grow and flourish. And we ask, Lord, that we might be able and enabled indeed to protect this good earth and to do so much more to mitigate the effects of climate change. Much has been said and will be said again in the conference in Glasgow. Lord, we would ask you to help us to keep these people and all the promises that they have made, to keep them to them, and to hold them to account, Lord, before you, because we know that all is open to you. Na'r cyfan yn agored ger dy fron di Arglwydd. Wyt ti'n gwybod y cyfan i gyd. Wyt ti'n gwybod am bob anghyfiawnder. Wyt ti'n gwybod beth ydy crib pob calon. Ac dyn ni Arglwydd yn codi'r calonau hynny sy'n diffygio ar hyn o bryd. Sydd bron a thorri Arglwydd oherwydd bod pethau yn mynd mor galed yn byd ni. Oherwydd bod llifogydd yn sgublo. Bod tannau yn dinistrio. Bod mwy o chwysu digwydd wrth ddwyn ffrwyth o'r ddaear. Arglwydd da, dyrod y gynhaliaeth, a dyrod ni'n wneud allwn i Arglwydd dros yr rhain i gyd yn brodyr a chwiorydd lle bynnag y maen nhw. Diolch i ti Arglwydd am roi y fath gyfrifoldeb i ni. Yn gosod ni neu fyw yn y fath gyfnod a hwn. A helpa ni Arglwydd i fod yn cymryd yn cyfleon i gyd ac yn peidio gadael i'r cyfleon yma fynd heibio ef yn bod ni'n gwneud yr hyn allwn ni yr hybu cyfiawnder yn y byd. Eithio daith, Jenipher, we ask that you bless her journey to Glasgow later on today and all that will be prepared for her there as she shares firsthand of those difficulties and the work and the advantages that come from growing those trees above the coffee trees, from stabilizing the soil, and all that needs to be done so that life may flourish and people might have life in all its fullness. Arglwydd da, rhyw ein gweddi, dyled y deyrnas yn wir yma ar y ddaear fel yn y nef, ac ad i ni wyddio hynny yn hyd rwan wrth i ni rannu'r patrwm yna weddi, roddais di i'th disgyblion yn weddi'r Arglwydd. Lord's Prayer together. Ni'n tad, yn hwnnwyd sydd yn erwydd, sancteiddiau'r den, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis y nef, felly ar y ddaear. Y rhaid ni heddiw ein bara bedyddion, a maddau ni edledio. Fel y maddau ni'n gwneud i'n ledwyr, ac nac arwain ni profedigaeth, eithir gwared ni hagrwg, can ei seiddo tilhenas, a'r gogoniant, yn o'r sysoedd. Amen. So, os gennym ni amser i ganu emyn canol yn gwasanaeth fel hyn. 271. Dwi'n meddwl ydy'r emyn yma. Sôn am hyfryd lais yr engil hedd.
am hael cyfiawnder hon yn cyfodi dros y ddeiar hon. Mae dylewir chi bob gwlad yn dysgu stwg iachad, os ar gynnydd nefel ddydd, doedd y ceision oll yn yr hydd yn rhan o rannu'r cyfiawnder na sydd gan Iesu Grist ar yn cyfernu mwyn iachau y ddeiar yma dyn ni'n rhan ohoni hi. Ganwn ni felly os ydych gennym ni 2-7-1. Diolch. Wel, dyn ni'n diolch eto bod ni wedi cael oedfa hyfryd iawn a chael clywed gan Jenipher fel yma. Gwaith a'i ffydd a'i sy'n ysbrydoli hithau hefyd. Diolch bod ni'n perthyn i eglwys byd-eang ac i'n gilydd i gyd. Ni'n gallu cydweithio efo'n gilydd. Oedden ni ddoi yn martio ac yn codi'r baneri yma. Gweld rhai ohonoch chi sydd ar y Zoom. Dych chi'n gweld yr rhain ac oedden nhw'n glychu. Ac oedden rhai yn martio, Ioan marching in Holyhead and in Bangor. Oedden ni'n Caerdydd. Oedden rhai eraill dros y wlad a mewn dinasoedd eraill. Hyd a lled. Prydain. Hybu cyfiawnder, caru trigaredd, byw yn wilaidd. Mae'r arglwydd yn gofyn i ni hybu cyfiawnder, hybu'r hyn sydd yn iawn. A beth dyn ni'n neud pan dyn ni'n gweld yr hyn sydd ddim yn iawn? Mae Iesu, pan mae o'n gweld yr hyn sydd ddim yn iawn, mae o'n digio. Ond, ddylen ni ddim gadael i'n dicter effeithio'r bobl eraill, ond mi ddylen ni gallu sianelu yn dicter. Mae Iesu'n sianelu i ddicter yn y deml, a mae o'n gweld y lle'n cael ei droi yn le i fasnachu. Yn gweld prynu a gwerthu mynd yn bwysicach nac mewn gwirionedd y rheswm a'r pwrpas oedd y lle yn bodoli. A mae o'n gweld yr anghyfiawnder yn y peth. Ac mae o'n mynd ati i dynnu sylw at hynny. Mae o yn y lle mwyaf sanctaidd sydd gan yr Iddewon, ac ar yr adeg mwyaf sanctaidd hefyd adeg y Pasg. A dyma'r person mwyaf da,
mwyaf cyfiawn yn dod ac yn ceisio dangos cyfiawnder, dangos yr hyn sydd yn anghyfiawn, dangos bod yna gam ddefnydd. Ond yma yna lot o bwyslais, rwan ar ail ddefnyddio ac ail gylchu does, a defnyddio pethau i bwrpas gwahanol, ac mae'n siŵr bod angen i ni wneud hynny, angen i ni ddefnyddio'r hadeiladau i bwrpasau gwahanol ac i hybu y gymuned dyn ni'n byw ynddi hi, a hybu i lles ni hefyd. Well-being pobl o'n gwmpas ni. Ond nid dyna yn digwydd yn y deml. Ac mi roedd pwrpas y lle yn cael ei stumio felly. Ac Iesu'n gorfod i atgoffa nhw beth pwrpas y lle hynny. Tŷ gweddi, tŷ i ddiw oedd y lle i fod. Ac wedi i fod yn ganolog yn ei ganolog. Ac felly, i be rosia rhain, ydych chi wedi gweld rhain o'r blaen rhyw dro. Mae Nan yn deud rhan wrtho fi am help nialwch. Ond, mi allan ni fod yn taflud yr rhain i ffwrdd. Mae'n iawn weithiau dydy meddwl am bwrpas arall i bethau. Byddwn ni'n darllen be allwch chi ddeud ac yn ymchwilio i weld be allwch chi wneud efo toilet rolls ar ôl iddyn nhw ddarfod felly. Ac mi allwch chi wneud llawer iawn o bethau hefo nhw mewn gwirionedd. Agored iawn i gynigion ganddo chi. Ond be dwi wedi defnyddio hein lenni ydy blannu hadau ynddyn nhw. I roi nhw fel hyn ac i blannu ffa ag ati ynddyn nhw. Mae Jenipher yn sôn yn blannu coed. Wel, maen nhw'n ideal ar gyfer hynny dydyn, i fod yn meithrin coed. Ac i fod wedyn yn chwalu yn y ddaear wrth i chi'w plannu nhw. Wrth chi roi anrhegion i bobl ynddyn nhw nadolig, a'i cau nhw fel e wedyn yn daclus hyfryd fel pecyn i ddal eich pils. I ddal pils, neu i ddal rhyw bethau bach. Mae bobl yn insiwleirio eu tai, mae bobl yn gwneud bob math o bethau hefo toilet rolls. A mae'n iawn dydy gwneud be fedrwch chi hefo rhywbeth sydd wedi darfod i ddefnydd. Mae defnydd hwn wedi darfod, a dydy o'n da i ddim byd fel tai, os ydych chi'n meddwl am yr un defnydd yna, ond i'w ddaflyd i ffwrdd. Ond mae posib meddwl, be allai wneud efo hwn? Ond mewn gwirionedd, ac yn ôl at yr deml yna, mi roedd y lle ar ddarfod. Doedd y lle ddim i bara yn hir iawn wedyn, mi roedd y lle i gael i chwalu. Ond mi roedd Iesu'n dal i weld pwysigrwydd, cynnull bobl at ei gilydd, i fod yn gweddio, i fod yn addoli efo'i gilydd. Ac mae o, erbyn diwedd yr darlleniad, yn dweud, wel, chwalwch y deml yma. Ac mewn tridiau nyddiau cyfodaf hi. Yn cyfeirio ac yn dweud, mae ynddo fo'i hun bellach y mae'r ffocws yna yn yn perthynas efo Duw. Nid yn yr adeilad, ynddo fo'i hun bellach, mae'n cyfiawnder ni i'w gael. Mae o yn newid defnydd y deml yn troi'r ffocws oddi wrth yr adeilad yna ac ato fo i hun. A dyn ni'n canoli ynddo fo mwyn derbyn yn cyfiawnder a'n rheswm ni'n i weithredu dros gyfiawnder. Mae o wedi rhannu hwnnw hefo ni. Na mi ni'n fod yn debyg iddo ef. Mae'r ysbryd glân yn ei gwneud ni felly. Byddai di ni gymryd yn siapio a moldio gan yr arglwydd i hun. Tu fy nhad, yw hwn lle gweddi. Dyn ni'n gweddio bellach ar yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni mewn perthynas efo fo oherwydd i fod o wedi rhoi hun yn aberth, un waith ac am byth,
Does dim angen a berthau'r deml na bellach. A Iesu wedi gwneud y gwaith droson ni. Mae cyfiawnder yn gallu llifo fel afon tuag ato ni. Herwydd bod o wedi agor y llif ddorau. Oedd yn gyfain hyd yn awr, maen nhw yn ymdywall bellach ynghyd. Ac y mae cyfiawnder, gras, heddwch, cariad yn llifo tuag ato ni yn Iesu Grist. Fel afon gref lifeiriol dros y byd. I berin bod minau hefyd felly yn rhan o'r llif yna. Llif o gyfiawnder a gras a heddwch. I fynd tu hwnt i ni yn hynny. I ni gael yn ail bwrpasu hefyd i fod yn gwneud yr hyn dylen i fod yn ei wneud mewn gwirionedd. Ac i fod yn rhan o fwriadau Duw ar gyfer y byd y rydyn ni yn byw ynddo. Rhoi cyfiawnder i ni yn ei aberth troson ni. Dyn ni'n gyfiawnder bron Duw oherwydd yr hyn mae o wedi wneud troson ni. Dyn ni rannu'r cyfiawnder yna. Yn y byd ydyn ni'n byw ynddo fo. Mae'n gymaint i'w wneud, i allan i ddigaloni. Iesu yn dechrau yn y deml. Dechrau yn y lle lle dyle gweddi fod yn bwysig. Ac o'n i yn y fan yna, hefyd y dylen ni'n ddechrau, dyna sydd yn rhoi sail i ni. Dyna lle mae man cochwyn ni yn bod roedden ni ddoe, yn dechrau mewn gwasanaeth o ddoliad cyn mynd ymlaen i fartio ac i alw am fwy o weithredu o blaid yr hinsawdd. Stopio newid hinsawdd. Dechrau mewn gweddi. Yn y fan honno, yn ei tŷ gweddi i'r holl genhedloedd, y gemwyr yn ddifu. Fan o dylen ni fod yn dechrau. Felly, ddwch i ni ganu i gloi'n hoedfa am y gras a'r cariad yna sydd yn llifo tuag ato ni. Yn llifo yma'n hyd megis dilw yng Iesu Grist. 200, rhif yr emyn 205. Dyma gariad fel y morwedd, tosti'r ieithaid fel y llun. 205. bendith efo'n gilydd, share the blessing together. Iesu Grist, a
chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddwn gyda ni oll, fel hon, hyd fynd,